Shubor nakaslem jong Nausan Hima. Kahinyaw Trap Integrated Territorial Organization Central Body. Hinekasngi kalaya kendo yu Menteri Katana Transport ubak dasakhet lamari. Ban panjing syai habayadai bat ka permit jongki kali Torres ki bakamai syakiwei pat ki jela. Habakren bat kinong thok kubor u Presiden kahitu ubak dan bok lang dakhar. Ulaong bahai kini ki khendiat por ngiyoi ba u Menteri ulaong baka permit ban kamai syakilai jela kala beteng biang. Henry Hadian bagi dekat ke seng kelalet banyak kendu kisem bakani kampat rekam. Dei halor kani kanong rem ngidawa ban pentrekam ya ka permit lai jela. Namar ka permit na ka bantakari barok kawe ni ka All India permit kapoy hadu arpusan hajar tam ka khajna ha ka shisnem. Kadba ka All Meghalaya permit kapoy dang kembashi hajar shisnem. Bat ka permit na ka bantaki lai jela kapoy kembalai hajar ha ka shisnem. Kabasngaw tenat kadai ba Menteri Katana Transport ula kular bahakini kisngi ki banwan ka permit na kabanta kilai jela kan beteng biang. Ula kenturu ikipat ba banlet cheki office banle ya ka permit na kabanta kilai jela. Balada kimle phila ban pentep cheki nong yalam kaseng leng ba ka email ni ban text ha WhatsApp number jong kaseng. Di halor ka phang jong kini ki permit jong kilai state ban penteri kam no. Te ngi hadin ka tu ka jingkran jong kilat tay khobor buang bol syak yang dilai setiap mrei dang kini sisi asni la pha di khot jungi bati nir di bapet ka asan jang ki kamde te ki asan ki te jang ki driver ki bapet ni na ka khot jungi to bila pha ki ning dalam post office mrei ka to ka system kam pantrekam te bali ni wan dawa wan pantrekam yang ka lai setiap bade hadu menta kani ka All India kalau post ro arsan hajar sanspat system te kumbalong mensua kani ka All Meghalaya ka dei Sauspa ke pasau benai 6,000 besar, but kini ki lai state ki 1,000 sauspa ke ba sitting capacity ke dah tusan, nyo ke dah 200,000 sauspa. Tengi ke bos tenat long bendela itu yo transport minister ulah ai assurance ulah ai commitment, ba nadu kini kisni banwan ya kan deka lai state kan terekam dia. Tengi pat kalian jengi ni tentu ki pat ba kat ba kan deka online system kam pat terekam. Ni kentu ya pi ki ba kwa ban renew ye kini ki life state permit ne ki ban le thamai lek be ki office ong ye ki ba ki de ban manually ong ba kata ko commitment ba de ba la ai do transport minister bat la de kim le sepentit chengi ya ga seng in ba ki email jong ga hiyo trap ito arpo@gmail.com la ne bila ban whatsapp home number nyo not san real lai rb not khnang ba kini ki pat ki badon kali ki la ban yo ika benefit ka baki syariat mana ka por pada ini lagi ya kiwe ki phang ki bakta mat yong hagne ko minta ni tentu ya kini ki bedon kali pada ni lapek baharu ba kini ki kon samla jungi minta ki sim ya tu kali de kalu te ka jing puni notification men kan dia ko blai thamaloi ba legal notification du khan mi utarek nai me apo wei klak franchise ba kadai optional hangrai hangni kala force me pati kata in batai ini ba pe jom asan ham kan kam syai ba ji sana du prime bala presiden ini di ban trekam no ya ga license andre gi ba hale ko ni khali ajung ipat ki pen bor ngi ban le ye ko ka apsan hajar sanspa te galong bistong ini ki driver but ye ki para driver jungi but ki try kali badon ye ki tourist ke chemching chibun ki namar ki hapan penlut dagi bun ko hajar andre kamai jong kipat kalong bakendian te menta ni lawan panikren badi transport minister jongi dan gubernur mai kalong ke besokanan harba ila ai ni ya kata ka insurance jong ki kumulong dari presiden jongi ba laduk kena ketiyo banwan ba kito itra kili kila ban renew no ye kili jong ki ban anshim ye kata ka kabuk ser jong ki ban renew no ye kata ka bagi syariat man ka port ka state te kelong ke pas ketunan ke ban kedu baru transport minister jongi ba ula ai ni ye kene ka khbar pas ketunan chabarok ki nonya kali bat chabarok ki tra kali ba nadu kene ka tiyo banwan ngila ban late renew ya kini ki ikut ki jongpi ya permit ki jongpi but kan don ru kecing ailat
hadu live way terik benai match. Ya kita belakut di parlimen jong fi bila bandu ko jong benai nama kamdon omdon kanu ga fine ne bata ikali ki jong fi. Ko baca ya iswa kalau ko mala ang presiden ini kalau Allah hajar sebab. Lai hajar sempat. Dia hapan renew pada kat no and kalau kan bayar. Kaya cisna ko. Tiga bayar renew pak. Kabarin ni ke hab kata gitu. Long kabarin ni baru kilai hajar. Jadi discuss agak bidai bat ka jing accident kaka ki Suropa dan ki National Highway. Kamtam ke bejujia ki por menmet. Nomor badon bat bubun ki truk ki bayat ki ki Surop. Kim simla don ni ki Tiger. Lane kirat line gitu ki ba bor-bor. Lane ki way ki jaka ni state yang rindia ngisi ba ki shutdown kini ki red line. Nomor kini red line ki skinal lada kedum lo menmet lane ki don kilo kundau dan ki way ki jing kadum aga por menmet abang iya ki National Highway ngin itu sai ba ki don ki kali sikmat ne ki don ki truk den rei aga bidep kene ngi ki ski ki snam ki blalek no bobon ki truk ki bayat ki National Highway ki bon ki bomta lane ki bomdon ni ki stiker line tedoi helor kene kenorim ngilekran ni minister ba ilong madlakular ngi ba ngin persang ban simpia ba ni discuss ru ba ki observe concern jong ke department nang ba kanem jia syu kum kine ki jingjia ki bangi hakeleng-keleng saudong jong state kejongi ba ki jia ki accident kolom ba ki kali lede kamtam ki truk mo anda kiya kimi kitram ki be na buat ki wai pat ki kali nadin ada ikali berit ikali behero kinemi badon kita ki truk syakmat